Abatura bagambira bese 70 bongereho mbyintunguka kandi babagambira ubwo muhabuzi wa president anshonga za manifesto Professor Ephraim Kamuntu kandi nabwo rumemba wa cabinet ihanga ubwabira ryo mu rutayero rwa kabiri mu Rakasana arakuronda y'ushagiki ahante b'inshingiro bwa Shema South. Professor Kamuntu ahiyashyize kikondo cy'amashanyarazi na hato ntuki aho amizi gashikira orupira y'urwakomera na hato nuhori mwese ugatuhiriye kurwo muri kigaba Kasana atwira makuru mabingo umwana wakashinya bwanyuma yo kumwekoreza ibidumura by'amiza cyo muto ahatiyo nuko kusima Professor Ephraim Kamuntu wamuhira mizi gatap shati nyowe kunabenyokora edomara yamizi kuza kugihanya bucere gaba gabuzirekirye cyanda naza kwija kwigaha icuba cyashasha nyuwa nto n'umwana wanje yiho wagunire ahubwo koko redomara yamizi atakashize imyaka bakigaretaho torayozi turana babukwa noza kuba nokekereza kunka hatu noreba nutwozya ntukora buri cyumwe hata abantu bariyo n'abaranguka ngo mbweyo no Professor Kamuntu kunagaruka karabaho ahamizi gatarashikirega kashikaho tina kikondo cy'amashanyarazi akakitunga. Professor Kamuntu agambira bakagatka sana ngo mu biro 9 byonka ishomero rya Seed School nigije kutandika kumbekwa Kamuntu oye mwana kamba kareni mu Burundi wadero ururu eroma kumwenda ishomero rya Seed School jamariya yobeje ogu ahumuriza bakasana ngo ntabura yakiriye kace hakabashangura amaragibura y'amiza mu namashanyarazi obururo bw'eshonga kandi eshonga nenda gano eyo enare mukozina n'abantu bamutera ubururu enare boye wadera enare ubururu kamutadwadire bendera amashanyarazi agantuza bwongerayo abantu batanu barukwena n'entebe y'umyishengero wa Shema South umugandi abakazi bashabira gukoragana je n'abashija babo mu district ya Bweju ebyo nabagambirwa Dream ko sinje urukurra abakazi bo nakacyukanaremo muyanga ryona ubwabire nabwo nabembezi b'abakazi abine bendera ukurugayero C1 ariko bashaka ruka President Museveni hamwe nabine bendera bona mu district ya Bweju abashija kuba rero ni azronga zya kushashura fizi mukwatereho bikumanye mirunde ngahima we ya yangi tatarukuze kibanja muza yishomera tatarukuza yishomera akakora ki akaguza kibanja akiguzaho mawa yangana kimaro amwesiza kimara akora ki agaruka ejesha tatataruho mawe n'wakora ki nuko kurya ki twatwina abakazi bona all women leaders of West yaba twagamba nabo twena kankana we yagamba nabo kandi yaboshobora abigendererwa bya President Yoweri Museveni icyayo rikirire kandi no kumushabira karuru kugira ngo babase kumuha karuru rero tubase kugenda mu mission ya Uganda. Abakazi baraganise kutera President Museveni akaruru kandi akaruru ka Museveni hot 98% and above bari tiniya basaba twakusima erizoba bacyara ba Bweju wese kutamuka autu nizo twasiba kuchaka on the road we need to vote for the flag bearer gashakwa Michael Twachiri hamwe na Juliet Charles Sima.